Umunsi n'uyu nguyu ekipe ya Rayon Sport no munsi wayo uzwi nk'umunsi w'igikundiro bari bamaze mu by'ukuri hafi ibyumweru byose bari kwitegura mu by'ukuri uyu mukino dore yuko mu cyumweru cya mbere bakinyemo imikino igera kuri 3 bakinye na ekipe ya Gorilla bakina ikipe ya Gasogi ndetse bakina n'ikipe ya Eteseri basinze imikino ibiri batsindwa umukino umwe hanyuma rero ibi byumweru byagomba gusozwa n'umukino bafite kuri uyu munsi ku isaha 12 aho baza gukina n'ikipe ya Young Africans nayo yamaze kugera mu rw'imisozi igihumbi ndetse ku munsi w'ejo abayobozi ekipe ya Young n'ikipe ya Rayon Sport basuye Ministeri ya Sport ndetse na Stade Amahoro igomba kuza kuberaho uyu mukino wa gishuti bakirwa n'umunyamabanga wa leta muri Ministeri Rwego Ngarambe. Umukino rero uraza kuba uyu munsi nabonye rero ku mugoroba ikipe Rayon Sport yagaragaje ko amatike make ariyo akiri ku isoko mbere yuko nyine haba uyu umukino kuko nujya kuri uraza gusanga aho ahitwa muri Skybox hamaze kuzura muri executive seat hamaze kuzura VVIP batangaje ko igeze kuri 97% mu gihe VIP igeze kuri 93% hanya muri classic seats 90% hanyuma muri ibi byabice mu byo abantu barabizi muri Stade Amahoro hari igice cyo hasi n'igice cyo hejuru. Igice cyo hejuru amaze kugira kuri 65% mu gihe igice cyo hasi ari 72% aho ngaho rero niho haba araha amafaranga mu by'ukuri make cyangwa se amafaranga ya nyuma ugereranyije n'ibiciro rero babashyizeho. Ubwo rero umukino ni kuri uyu munsi banatangaje ko ibirori bigomba kuza gutangira ku isaha y'isa sita ndetse banatangaza ko hari udushya twinshi tuzagenda tugaragara mu by'ukuri kuri uyu munsi kubera yuko abantu babonye ifoto ku mugoroba y'umuzamu amaze imyaka 7 ikipe ya PN umunyakongo Brazzaville bamwita Pavel Nzira ari kumwe na perezida w'iyi ekipe. Abantu rero mu by'ukuri bakaba bategereje kubona mu by'ukuri uyu mukinyi ukira mu izamu aza gutangazwa nk'umukinyi mushyashya w'ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri kuri uyu munsi. Mu ikipe ya APR abafana b'ikipe bazwi nk'intare nkuru babimburiye abandi gushyira hanze imihigo yabo y'umwaka 2025-2026 ubwo bahuriraga ku cyicaro cy'ingabo z'igihugu ku mugoroba mu by'ukuri ku munsi w'ejo bakaba barateguriye uyu muhango mu rwego rwo guhigira imbere y'abayobozi b'ino kipe n'ab'ingabo z'igihugu bakagaragaza ko nabo hari izindi ntego bazanye by'ukuri muri uyu mwaka. Hanyuma rero ni igikorwa cyateguwe n'abakunze nyine ba PL b'inkoramutima kikaba cyasize yakusanyijwe amafaranga ari hafi ya miliyoni 500 azafasha ino kipe mu buzima bwa buri munsi no mu bikorwa bitandukanye iri gutegura. Ikindi uretse ako gaseke kazashyikirizwa ikipe ya APRFC zimwe mu ntare nkuru kandi bemeye kugurira abafana barenga ibihumbi 2 n'amatike ku mukino wa Power Dynamos uzaba ku munsi wo ku cyumweru niwo mukino mu by'ukuri uzabimbura nabo icyumweru bise inkera y'abayizi bazakinamo imikino 4 ibiri mpuzamahanga ndetse n'ibiri amakipe hano mu Rwanda mu rwego nyine rwo kwitegura umwaka w'imikino 2025-2026. Ino kipe ya Power Dynamos yaraye igeze mu Rwanda ku mugoroba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 4:30 baramaze rero kuhagera. Ni ikipe ifite ibikombe 8 bya shampiyona 5 by'igihugu ni nayo rero ifite igikombe mu by'ukuri giheruka cya shampiyona ubwo yahigise ikipe ya Zesco United ubundi wabo hariya muri Zambia ikaba rero ari ikipe yashinzwe umwaka w'1971 ubwo rero bo baracyana ikipe ya APR ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 9 ku matora y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kwa munani. Hanyuma perezida uri kwiyamamaza ku mwanya nyine wa perezida mwita Shema Fabrice yahoze ari ikipe ya AS Kigali yatangiye guhiga cyangwa se kuvuga ibyo azakora naramuka atorewe kuri uyu mwanya. Yavuze ko ikipe izokana igikombe cya shampiyona mu bagabo izabwa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda, iya kabiri miliyoni 60, iya gatatu miliyoni 40, iya kane miliyoni 30, iya gatanu izahabwa miliyoni 25, hanyuma iya gatandatu miliyoni 20, iya karindwi 15 mu gihe munani izabona miliyoni 10 mu gihe mu cyiciro cya kabiri azabinga amakipe 6 iya mbere kabizekana miliyoni 25. Hanyuma muri ruhago y'abagore mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri akazajya ahembwa nyine amakipe 6 nabo iya mbere izekana shampiyona icyiciro cya mbere mu bagore ikazabwa miliyoni 20 mu gihe mu cyiciro cya kabiri azagabana nyine kuva kuri miliyoni 10 kugeza ku ya gatandatu izabona miliyoni 3 muri rusange. Hanyuma rero akaba yatangiye mu by'ukuri ibikorwa
byo kwiyamaza cyangwa se kuvuga imigabo n'imigambi, dore ko aheruka kwemezwa nk'umukandida rukumbi ku mwanya wo kuyobora nyine ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ni matora nk'uko nyine nabivuze ateganyijwe ku itariki ya 30 za kuno kwezi kwa munani. Niute cyane nerekeze n'ubundi kuri umugabane wa Afurika mu bihugu bitatu, Kenya, Tanzania na Uganda, ari kubera imikino y'igikombe cya Afurika kibakina imbere mu gihugu ni cani. Imikino rero yaraye ikomeje ndetse n'uno munsi naho hari imikino iza gukomeza. Reka mpere ku mikino naye ibaye ku mugoroba, dore ko bari no gukina imikino ya nyuma yo matsinda ibanzirizanya mu matsinda. Amakipe amwe rero yatangiye mu by'ukuri no kugenda asezererwa. Itsinda rero rya mbere kamabwire yuko Maroc yaratsinze Zambia 3-1, Angola itsindwa na Congo Kinshasa ibitego 2 byose ku busa. Uyu munsi arakinwa itsinda rya gatatu gwera ku isa 10, ikipe ya Guinea irakina ikipe ya Nigeria, mu gihe ku isa 10 ikipe ya Nigeria iza gucana ikipe ya Afrika y'Epfo. Muri itsinda rya gatatu mbabwire ko Uganda imaze gukina imikino 3 ifite amanota 6, Algeria imaze gukina imikino 2 ifite amanota 4, mu gihe South Africa imaze gukina imikino 2 ifite na amanota 4, Guinea imaze gukina imikino 3 ifite amanota 3, hanyuma Nigeria imaze gukina imikino 2 ikaba ifite ubusa bw'amanota. Dosinyemerera nsoreze mu gihugu cy'Ubwongereza, mbabwire yuko mu by'ukuri Premier League cyangwa se Championnat y'Abongereza yagarutse nyuma amezi 3. Uyu munsi mukino za kwimburira indi yose, Liverpool iraza kwakira ekipe ya AS Bournemouth, hanyuma baraza gukina ku saa 3. Muri Espagne nabo baraza gukina Girona, Rayo Vallecano, Villarreal ndetse n'ikipe ya Real Oviedo. Mu Faransa Rennes n'ikipe ya Marseille. Birumvikana ko amashampiyona yagarutse.